mare kancingin labeng tedungi kandeng mare lero arah lah dia pengalaman aja guna jalan malolo bangki pepada online aja jalan maksudnya bedek oning bedek neng bini men senapa reken lek telok seket kan pak kurang larang gini kan lek modi telok seket telok telok seket masya Allah maraja rasan skincare pak ya MS Glow Pak satu set lek 1,5 juta lek Wardah ya 1 juta karemele sanggup men lek sanggup imun lambat taruat pak ada kira skincarean tanda setong beden karo nomor pak bejan taruat pun lambat pak di WC 500 rupiah mangkat ke toko dadi bedek paling mapan lambat lek orang bisa glowing mengakui bedek deh Kelly lek ongkur deh ngabuk coba anjil asli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bitaufiqihi tatanazzalur rahmat wa bifadlihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayunihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aidan iltamizur rizqa bin nikah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sateja padana para kiai, para ustad, guru-guru ngaji, tokoh agama, tokoh masyarakat, rahimani rahimakumullah, sekasama tejena sesangat abdinda amul jaaki. Langkong-langkong padana semulja Kiai Haji Abdul Ghani, padana semulja Kiai Haji Mahfud, terjukan selerana semulja Al Ustad Zakaria, terjukan Al Ustad Abdul Wasid, terseteja para guru-guru ngaji selain, tokoh agama selain, tak langkong tak bisa nyebut asmai pon ajunan setong persetongah nanging estoh tak ngurang nerasa hormat tor takdim abdina dek kepadana. Aparatur pemerintah baik militer maupun sipil sejugan sangat abdina amul jaaki. Kong langkong Ibu Kepala Desa Wonoboyo, Pak Kampung, Pak RW, Pak RT sateja perangkat-perangkat di seselain sesangat abdina amul jaaki. Tak lupa Sohibil farah was surur, tuan rumah sohibul hajah, Bapak As'ad Otabe, Bapak Ishak sekeluarga,
malar manter ponapa seepar nyuunaki seteti hajat dek kena potonah asarengah kalaban ridhonah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terjukan keluarga pisan dari kamu serabuna dari Panci Kidul sesanget abdina amul jaaki. Tak lupa jakanca Jamiah Sholawat Pancasona, salam hormat, salam kompak, salam semangat selalu di dalam mensyiarkan cinta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjukan komandan C2 yang lagi berbunga-bunga dan berbahagia, As'ad Al-Ghazali asarang rajinah seanyama marisa tri utami malar manter eteti yakinah lake bini pasangan suami istri sebarokah dunia akhirat, sakinah mawaddah warahmah judu beris dunia akhirat. Sepaling spesial teristimewa elaku are semangkin Kak Dinto ajunan seteje para koncengan para rabu seampon ngarabuih Kak Dinto kalongkuan tor pangkunan sesepo seanom seteje tak langkong anyuan bangaworah tak bisa nyebut ajunan setong per setongah tapi malar manter kalaban barokan apa pangkian elaku are semangkin Kak Dinto teti sabab etambenah berkat umur abe sareng Gusti Allah, berkat odi tor berkat rezeki. Amin Allahumma amin. Para rabu para hadir sesangat abdi amul jaaki sobung kabiten sepaling istimewa nanging abe asyukur kalaben kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi tining satejena poci panika ekagungi Gusti Allah Rabbil alamina pangirana alam seteje seanyiptah langit ben bumi Gusti Allah seanyiptah makhluk Gusti Allah seanyiptah sateje sebedeh neng etunya sarang akhirat Kak Dinto Gusti Allah aparing kanikmatan dek ka abe tetu uman kanikmatan sopajena abe engak ke Gusti Allah. Lamun abe tak asyukur bedena kanikmatan sebeda iya be berarti abe Kak Dintoh makhluk sepaling sombong. Apa sabab kanikmatan sebeda iya be sehat berselamat anike termasuk paparing dari Gusti Allah. Lamun abe tak kesoon sekali tak matur sekelangkong sekali ke Gusti Allah berarti abbe Kak Dinto termasuk orang sesombong. Mangkana debuna Gusti Allah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Lamun ba'na asyukur atas nikmat separingakin Gusti Allah la azidannakum Allah bakal nambahin ponapana kanikmatan gelek kaberkatan gelek tambahin sareng Gusti Allah. Sabalika wala in kafartum inna azabi lasyadid. Lamun abe kufur dak nikmat Gusti Allah tak pernah asyukur tak pernah ingat atas kenikmatan separingakin sareng Gusti Allah senga inna azabi lasyadid sangkuna seksana sengkok dewuna Gusti Allah la syadid ongku peti ongku perih mengerikan. Odi etunya orang tak pernah syukur posang tak mau posang apa. Odi etunya pasuhin orang apa pakayain apa jabatna tinggi sekalipun tapi kalau pain ke Gusti Allah tak pernah syukur posang odin pak tak pernah nyaman tak pernah totok bencokop. Senau sahabat Kak Dinto odi renaren alako renaren bejeren segemi ebu ada benaren cuma sik jegung kalau pasalada buja acan kok kering pak tapi aba asyukur Kak Dinto nikmat sesangat luar biasa. Mangkana kuncina odi bunga kuncina odi bahagia cuma setong napa alqani bima qassama bihi rabbuh naremah sateje paparengah Gusti Allah Subhanahu wa taala.
Jadi terima, napa pun yang terjadi, apapun keadaan kita, terima kalau ben lapang dada, bencik kalau pain asyukur dak Gusti Allah. Ben kanikmatan sepaling tengki nikah, ben sobung tandingna tidak bisa ditukar dengan apapun nih kan, nikmat abe nih kan, takdir bi Gusti Allah, teti umat da Gusti Kanjeng Nabi. Nika pun stempel tok abe yakuh sareng Gusti Kanjeng Nabi nika paling nikmat pun sobung kanikmatan mun kun kanikmatan dunya anika bede-bede sama tapi nikmat iyakuh umat Gusti Kanjeng Nabi anika nikmat setak bisa iporopen pan-ponapan nikmat dunya bede-bede sah ket kamah ket mate soki bakal mate presiden jan mati ya di mobil lemak mati ya dia yang melarat mati dia kapi pada tuti soki ban melarat mun ledepak kapateh pada kapi pak angki mun reng ben baya mun reng soki mun mati gentong pak gentong kanten pada bendem angki tada orang soki reng melarat mun la mate seragam bakun setong bernana pak poteh tadanya mana bolan reng melarat pas pote mun reng soki berneneping labu na tada pada kapi ndi pajero lelema Innova pampa mobil banyak mun lamate ngangkui bau na pato pak yosong tak kira ngangkui pajero ya terakin ke kuburan ada angki bau na pato siang tilakin angki pendem kapi pada kapi mun selamat selamat nang ikopur alhamdulillah mun tak selamat celaka nikah karo betes kenikmatan tapi mun aba iyak ko sareng Gusti Kanjeng Nabi sebagai umat dah beda harapan baki pak nang akhirat tikel lawan aba nakal ibadah jan ibadah na tak fokus jan tapi aba ki etole sareng Gusti Kanjeng Nabi ki iyakoh sareng Gusti Kanjeng Nabi ngaole jaminan syafaat Gusti Kanjeng Nabi ani kenikmat setaning porop mangkana kalau sareng para ajunan alhamdulillah ki bedah nang etitik kak dintoh pun apa teti umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teriya ko pak kapi saja terki ngaule syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli ala Muhammad mungkin ni acara walimah tahu walimah ni kawa ika boleh kada bigu lagi walimah ni kebeni pengajian mun walimah yang ke pengajian stres sambian engki boleh kada walimah ni ka artena pak pesta ika boleh kada walimah artena pesta debu Gusti Kanjeng Nabi aulim walau bisyatin raya akin walaupun cuma ngangku imbi setong berarti perayaan neng senengan ngak bungaan pesta mangga namun walimah sambian kau tuh bunga pak pas seneng pak jongok merongok mun walimah ngok merongok beni walimah nih pak angki mangga na walimah nih neng senengan pesta tasyakuran si aroko solat rokon pak angki si jelo aroko rokok angki segengku berkata buka bejan beni pain jam gini ka pak cit pone beki yang dinain saya budi daya teng dia mau kang konjengan dia mau berkat tempes lah lari tak ruwet si walimah nikah munjan gula angki tak kelara saya jan nguncur tak nguncur ajruk kong silahkan kalau aja gentang sampean betangki pak walimah guru ngak guru pun setong nikah acara walimah nikah simpel sebenarnya walimah nikah pak Gusti Kanjeng Nabi membada walimah ngak nikah karo setong ajunan datang ke konjengan engak gak dinto langsung nyadek pereng benase kali itu Gusti Kanjeng Nabi mada deer men pak iya pak budi ini ada tanya nase berarti setong ngak nikah mian datang ada pak mari ada yumu makin komandan mangkana anak apa komandan mae keluar kolan yumu makin pak a'linun nikah makin pernikahannya As'ad al-Ghazali mangken mare iyakat nikah
sareng Marisa Tri Utami. Bila saya akad nikah? Bulan 11. Bila? Abid. Are beni walimatul ursi, Pak. Beni walimatul. Ya, siapa sih kebai undangan? Walimatul ursi ni kayak kebala marah. Walimatul ursi anika mangken akad walimah na mangken. Ni kenyaman walimatul ursi. Bada walimatun nikah. Walimatun nikah walimah kada kada kilak kunah. Leni ke walimatun nikah. Mau nga ambian get. Are nyaman lah walimatud dukhul. Iya, nyelamatin bareng selama masuk. Are walimatud dukhul. Masuk ke pernikahan maksudnya Pak. Cek man gaman bian. Cek man gaman. Masuk ke pernikahan maksudnya. Iya dia. Abid nih. Iya abid tidak rem. Egi pada walimah gak nikah. Walimah nyaman walimah tuduh. Mangana perayaan walimah nikah. Mari yumu makin engak nikah sambian atua barakallahu lakah wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair paleman sambian. Mari ki bada ceramah egel bekelin orang Pak engku nikah. Eson gedu sonin orang boleh abid iya ngalak set setengah jam pangesen walimah adirham seibudi Pak. Alah. Kadang letak nyaman muan orang ngebesakin si ceramah. Iya. Buru tak ning tidak Pak. Betangki. Lah nikah. Anapa mak aku tuh beda ceramah? Ya bola nikah, pemain baru nikah Pak. Bejeno. Mun pas acara maga sambian, elek gelek Pak gula Pak. Anapa sambian pun apoluan tahun Pak mengarungi bahtera rumah tangga. Ki ibalan nadat ngudetan engak gole kecete. Nak kan bila juga ya tidak pemain senior le. Mun bian ki pemain baru. Mangkan nikah sih kudu nasehatin. Sambian Pak, tak usah ngidingakin tak masalah. Tak mau nyimak tak masalah. Tak ngidingakin tak masalah. Sepenting bian ngidingakin. Angki. Betangki Pak nih kekuatan. Marah katanya pertanyaan pertama. Nyaman agak binda. Ba ijenno. Dua apa sih tanya agina? Nyaman agak. Nyaman jangan sih. Iya pemain baru. Di mah pada pemain baru mau ditanyakin. Nyaman agak bin. Tak nyaman tade. Yang iya ya, pemain senior, pemain lama, seaja penyaman sekuni, tak nyaman bunyok. Iya. Mun ngak nikah Pak, eka posang, Bik Marisa keluar sekejap, engki keluar asat keluar, telepon Ben Marisa, yang ada di mana yang kangen ya, eka kerong le orang lek, mun pemain senior lek, saare tak mulai letak eka posang. Bejanu Pak. Sambian mulai tak masalah. Sepenting peleman nyambi pese. Betul. Iya. Idealnya berumah tangga itu begitu. Nyeranya dan ika posang orang abid sekoni ika posang pesen. Betul. Iya, mungkin nyaranya. Allah. Ya nih keren agak bin lek. Beni gunjing-gunjingan kepada kata muar teratur beni ngak rumah konsep pernikahan sih mun ngak rumah malolo ini nyaman mangkana mun edelem pernikahan ini kepada bulan madu sebulan bang kita lek sebulan tak usah lakom yan mun angki sebulan tak usah lakom nang senengan be oleh sebulan iya tekulan dun apa Bijen no, mana yang seneng nang ulo? Udah naik ketempon naga matuan aja aja. Bijen marisar ya, ngakan ke siapa? Ki bagi kematuan lah, harga diri bos. Bijen no, bijen baik matoro ada ya, Pak matoro marisa, Pak Eka. Apa tar? Gelap.
Cengak genika. Aku ngojaan, Pak. Hidup itu bukan tentang hobi, bro. Hidup itu tentang responsibility, tanggung jawab. Kau sebagai suami, tanggung jawab. Oning wajib nambian sebagai laki. Apa mana apa. Ya kuning oningan apa? Ikun ngaji aja. Ya, hari ialah menafkahi lah. Menafkahi. Oke. Saya pertama lakone imam nikah. Kewajibna imam setong asolat nikah setong petiti nomor setong nikah innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Aqimis salata lidzikri, dirikan salat untuk mengingatku, kata Allah. Orang mun pon engak ke Gusti Allah, Pak. Orang mun pon nyampung ke Gusti Allah, lakon mesti tepak. Anapa? Mun pon asolat orang nikah, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Alah gua coba, tapi abu engak Gusti Allah tak deti. Ala ku maksiat mun abu engak Gusti Allah tak deti mun pon lakone imam tepak insyaallah makmum tepak. Dadi nikah kunci pertama. Bejeng salat jetina. Nikah sitong nih kunci kadek. Mun pon orang takok Gusti Allah lek patenang bian lek. Napa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang mun la takok ke Gusti Allah, cak kobater setiap masalah yang dia alami Allah kasih jawabannya. Setiap beban yang dia pikul Allah kasih jawabannya. Rezeki bi Allah jamin rezekinna. Mangkana kuncin apa setong? Salat. Mari asolat embian nomor 2 alaqah. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Embian mun pon nanggung anan orang marisa pon kubil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madkur narema kaulah. Mun la ngocak narema kaulah berarti marisa tanggung nembian lek. Paham? Enafkain marisa deh. Cokop ongguan. Iya, pacokop nikah. Napa sekutu tanggung? Stong. Deere tanggung lek. Bedaan angguya keneng nah tanggung gapi ini kawan. Alakon apa bian? Alakon. Ajulan, bujuk gojo, pegena. Naki, guna julan melolo, Pak. Can gelek, senga, mun mbian lek, mun batak nyembi bese, mun ki komandan anyar paling tak esapa, Pak. Paling gun ngomrongo. Mun kelek pemain senior Arya lemare kancingin labeng tedungi kandeng mare lero are lah dia pengalaman aja guna jalan malolo bangki pabada online aja jalan maksudnya bedek oning bedek ring bini men senapa kena lek telok seket kan Pak kurang larang gini lek modi telok seket telok seket masya Allah maraja rasar skincare Pak ya MS Glow Pak satu set lek 1,5 juta lek Wardah ya 1 juta karemele sanggup lek sanggup imun lambat taruh Pak ada kira skincarean tanda setong bedan karo nomor Pak bejan taruh pun lambat Pak di WC 500 rupiah mangkat ke toko deti bedek paling mapan lembar lek
orang bisa glowing mengakui bedere keli lek ongkur ngak buat coba anjil asli mun tak joko bende keli lek ya beratin dah ya mangguan mangga mun ya mun terus ngak model ya modalen ngak geru siap lek skincare melolo deh lain der lek lain angguir ya siap men tanggung jawab siap malah ngitek men tenang minum gede lek minum oke alakoh kudu alakoh lakon apa pak angki jangan pernah gengsi dengan pekerjaan. Gula ngujak kepada pemuda walaupun kau pemuda walaupun kau remaja jangan pilih-pilih jangan beda-bedakan pekerjaan yang penting halal nih ke labelnya halal. Kenapa? Label tertinggi pekerjaan kedua benih mapan atau tidaknya pekerjaan. Tapi pertanyaannya adalah halal atau tidaknya pekerjaan. Mun pon halal paringakin ke keluarga insyaallah teti keluarga sebaro barokah. Kuncin halal le. Paham bian? Mun pas embian anu ompam menikah pas ambu dari kelakon apa men? Seneng menungguan men. Nyaka udah orang mau jauh aja bangki nih kawak lebih gula Gusti Kanjeng Nabi nikah bektono kuber dari perang tepangki sarang orang laki nite betoh ngangkui amar itu tebote pancor saampono ancor beto kak dinto buah mau naik kantonya mana keranang buah ke keranang pas pekol ke pasar ketika ngastanin astana orang gelek Gusti Kanjeng Nabi nikah sampai neng pak neng Gusti Kanjeng Nabi nikah majek kasar tanang ajunan anak pelakon apa sambian nitebe to gak dinto Gusti manabi tak nitebe to abtina pon apa sih teti usaha abtina ajual ke pasar kak dinto se paringakin ke keluarga abdi dalam Gusti ala ko pon apa boleh Gusti pon apa debun Gusti Kanjeng Nabi kak dinto ngastanin astana orang gelek pas ciom sarang Gusti Kanjeng Nabi nih astana koli nih Pak panglako nih tapi ciom sarang Gusti Kanjeng Nabi pon apa debun Gusti Kanjeng Nabi ani kesaksian embian paki karena ampun ruwet alakoh demi keluarga nasambian nih kesaksian embian paki ning surga nih dari saking muljana alakoh menafkahi istri manggana orang laki pantang sake Pak mun kungen pelengan sakoni aja demi serah tanggung jawab polana. Kenapa? Misi orang bekerja tidak harus kaya, yang penting istri dan anak bahagia. Bangki coba bayangkan istrimu lek pas terus sesuatu nikah pas embian tandi PC alalah tekemandeman jam tak encem demi serah demi bini napa boleh embian di anak boleh belum gitu proses 4 bulan oh iya lah buah deh pak kita Arab pejurap tetimbian mundi anak baki buru egres nikah ya Allah selain nak kanak selain kelar melenika anan abe tak kelar le ongguan mancal le angki napa bolan setong nih tanggung jawab nih paham gitu alakoh mun lakoh rezeki senapa boy le dikel pon obenin nikmaten olena alakoh jalako melolo pak boleh bigula ja'alako melolo nikmaten olen alako karena banyak orang gak dintoh cakang tale becakang takar kalau paen ke olen ja'alako anikmaten olen lako debun seihsan nikah ya talibar rizki fil afaki mujtahida at'afta nafsaka hatta safako katta'abu tas'a li rizkin kafakallahu bugiyatahu faq'ud farizkuka la ya'ti bihi talabu kam min da'ifi aklin ta'rifuhu lahul walaidu wal arzaku wal dhahab ngerti sampean iya pada betul
Ya talibar rizki fi afakil mujtahida. Sengak syalakoh, sengak pemburu rupiah dimanapun anda berada. Hei reng ban baya, hei reng racik bese, secakang lagona. Sengak cek kalau paen menikmati oleh ala koh. Mbian ala kuruwat pak. Rogoan misel. Obain guru. Obain. Duh, cek luar rogon 88 mulai wa. Asuria guru pak senika. Nikmaten oleh lakom bian. Bian rokok. Sih, rokok ongguan. Saya enggak belenjen sebini kerja apa orang. Ya, aman. Alhamdulillah ulama. Iya. Ini kena genaan jareta. Kula rokok gile. Lambek ki buru keluarga. Gula bosang pak. Biasanya mun kita keluarga rogon gule sampurna, surya, diplomat, rokon gule. Tenglah keluarga le laipnya kalian le. Bayi dak remah boleh. Tapi alhamdulillah gule pak. Matuan ni kita beko gule pak. Tepak ni ke pak. Ongguan. Lihat mun aji ciri beko gule pak. Lemak nyemak gule. Saya kak dinto. Coba le kasih. Iya iya. Iya bah ngalak gula tepak ke tambung gula wak tambung selarang wak gulung bi gule kerokok berapa nyaman saya gak itu ngalak lah punten jan gula tapi hari ya wak punten mon ate berek deh wak lepai buntu akin ben matua dia angki saon tambung wak nya kebeh nyaman wak ben malam akibi gula Yalah jangan ngaji melek lah. Ni rokok ni. Angki. Makanya orang laki kudu ala ko. Insyaallah saya odin bian. Lakon ni. Oh bana obe ni saya. Bejana bejeng apa je? Bejeng asolat. Bejeng alakoh. Nggak nikah pun. Prinsip hidup sebenarnya nikah. Pas nomor telok abek teh paham abek oning abek teh mian napa marah apa abek teh marah kun gereng tua na bi kamat tua boleh kebini abek teh kebini nih mian oh ya iya nih kale si terakhir nih kan kini ngaki petepak pasepak nih kan Senga komantana pasemak kapangirana abekte kareng sepona matuana ben kuruna nikah kaate ongku nih ya nikah hakikat baru kebereneng pampak nih ya setong pasemak ka bangiran cek bon gule-gule napa jangan gule-gule si pertama aku mak lada nyampung hari re ambu gelu le marisa maren le hari walima gelu pasemak ka bangiran nah artinya jangan gule-gule napa si pertama aku sholat semak ke pangeran. Si nomor 2 abek teh ka orang seponah senga le asad embian le tak pah geli ingat nikah tanpa soge ingat nikah embian mulai lembek yo penin mulai gini sampai raja ingat nikah apa pun letak oning kelakona siang malam ojen panas letak tahu sepenting masa sekolah kesambian Kareng tuana sengak pangas teteh embuk lek ngandung berak lahirakin bian berak arabat mbian berak kapina berak apa lek pikiran nikah luar biasa berak masa kola ambian nafkah nambian ada nambian ngangguin sambian berak mangana ampon sengak cek ngal bengal ke orang sepuh abek teongku ke orang sepuh paling kini mbian bekte ke orang sepolek takiknya kien kering tua paham ya abesem yang kering tua
Betul apa sebenarnya? Apa sah? Apa sah? Apa sah? Sih lah bahasa, lah jasa bahasa. Bahasa itu kontekstual munjan gula pak. Muni ben baya bahasa ria kurang lebur kurang etis dengki. Muni mun kantoran ngapa ishak. Papa mau kemana? Ngantor nak sih gege ruah. Mama mau kemana? Dinas gege. Mending ben baya bahasa. Papa mau kemana? Ini mau ngulpat. Tak sepak sangat. Ya Allah. Mama mau kemana? Ini mulung cabi. Tak sepak sangat. Allah rala cak asa bahasa. Apa sih? Lek. Apa sekarang tuan? Lek. Ki ongguan. Ki apa sangku? Mulai mangken apa sanya? Lalu rajunnya. Lendik bini apa? Parandi anak. Apa sekarang tuan? Sehingga ni kegula matora kambian. Pangas tete ke orang sepona. Jaga ongku. Pasal nomor 2 pasera matuah. Matuah minang ke orang tuah. Berarti matuah nambian nih ka. Berarti orang tua nambi mian. Paham? Mangkana mian tau sadek bitakin. Ring tua ban matuah tau sadek bitakin. Mun kering tua nanti bi tor kadang sayang jek sayang kematuan tak apa tentos. Pon kepada terkadang konsepnya itu terbalik. Napa? Sehingga para mertua cek ada bitakin mantoh. Mun hari ini siapa kopak. Mun mantu sisoki mantu kesayangan dia. Mantu pujian, mun datang alhamdulillah, tang mantu kesayangan datang. Arapa mantona beri pese menoloh, mantona meliakin kelampi menoloh, mantona meliakin geleng ben kalong menoloh. Tapi mantona semelarat sekadung dari jauh na jengaja sepedaan nyambi anak 2 binih bereng sepolan ngangkui sepeda tut bungkalatan lah datang ya. Coba oke lah menantu kaya bisa kasih kau uang, bisa kasih kau sawah, bisa kasih kau emas, tapi sehingga ketika sakit tor kadang mantu saya miskin nih kah, mantu saya melarat nih kesudah kada. Bejen jatuh bitakin pada anak pada kepi anapa melarat gulanan sambian mantona sambian. Tidak ada seorang menantu yang tidak ingin membahagiakan mertuanya, tapi apalah daya terah Tuhan tidak sama. Bengki pak, cobung gue yakin para menantu, wahai para menantu, semuanya menantu itu ingin membahagiakan mertuanya. Terogi pak meliakin geleng, terogi pak meliakin mobil, terogi meliakin sepeda matuana, tapi apalah daya nangkung potrana sambian bayi 2 butuh perjuangan pak. Angki makan bini bitang totang, tapi tolong hargai menantunya, hargai para menantu. Bukan masalah kaya atau tidaknya, tapi menantu pada suatu saat akan buto ben abe. Angki nah apa nah? Oh pena nikah. Angki beniking pola na, merengis kula mungkin. Angki polan se mantu melarat, bungkalatan lah datang. Padahal mun sambian sakit le setruk ada. Mantu kaya sibuk dengan pekerjaannya, mantu melarat selalu standby menemani Anda. Bagi angkana belum ngajak ke siapapun mantoh sengale bektem yang cek tak bitakin paham gitu. Sebagai seorang mertua kijek pon gula nikah bahasana Pak Ishak nih suara rakyat nih. Iya Mas, suara rakyat nih betang. Wahai menantu yang tertindas, bersabarlah dulu sebelum Allah mengistimewakan Anda. Oke, tenang. Terakhir serah guruna. Apa teh guruna? Enggak ambian guruna. Guru kelas 1 SD siapa? Betul remah betul. Betul kelupa. Pengak ke guruna. Guru ngaji apa lagi? Abah siapa?
Iya, guru ngaji. Ngaji gaba men ki. Mbak ya. Sengak cek bambaan ben. Bawa jendu Pak mun semurok nih Pak. Kiai ya kiai. Kadang banyak ya. Mun nang langker ustad, Pak guru, mun nang luar le-lean dia. Teka lele sekali Pak. Ya ustad Pak kun Pak. Duh, Allah mun nang langker. Engki ustad dia. Engki ustad ada wah. Mun nang luar, Masya Allah. Dem balik kasih. Mengelak senyawa. Miris mungkin. Kula ngojan. Allah. Saya ingat lah, kula mador ke guru ngaji lebih-lebih. Mun guru ngaji itu adalah orang tuamu, tolong hormatnya itu lebihan kau tu. Pas tak abes seben ke guru ngaji. Dedem lagi le. Idem mayan keler cerita na. Angki miris gula mangken ke guru ngaji Pak. Niser luar biasa. Angki ampon na. Guru ngaji ini luar biasa. Kesabarannya tidak bisa ditukar dengan apapun. Perjuangannya luar biasa, totalitas tanpa dibayar. Guru ngaji ben bajar. Bajar. Guru ngaji. Bajar berapa? Setahun sekalian dua. Angki guru ngaji nih Kak. Ikhlas mulai lambak Pak. Mulai lambak ikhlas guru ngaji. Luar biasa berjuangna. Mangkana cek ban seremban ke guru ngaji. Ki cek ban seremban ke guru nah. Ke guru ngaji na cek ban seremban gula mata ora kenika pasopan bakun melek kering tuana pasopan kemat tuana pasopan ke guru na pasopan nika pon jelen nika angkui adep asor angkui atau toran tuh mun kemat tuan paling sopan nika Pak mungkin Pak mun kemat tuan nah nika paling sopan setia apa lah apa saking kemat tuan le si bahasa meja ring di kota lala bos sebelek tuh kemarin nyetes tak tahu marah bahasa Indonesian centong masa cintung duh ala bayar mah cintungnya sotel apa Allah sutilnya yang kedua hari ada orang mereka konsep Pak. Abasa, abasa ni awak dua aja. Matu reko malai sepak grup anu nak atur nak si mungkin nyaran. Allah makhluk paling sopan ni komantan anyar. Mungkin nyaran Masya Allah Pak. Serawai antara kula ben sambian mungkin nyaran paling sopan kemat tua. Cet pon lagu lama ngak guru pon. Bengki munatuting ro. Jadi macam kak disak Pak sih daya. Sandal matuana boleh kakin Pak. Sepeda matuana pakeluarakin panasakin Pak. Angki ada le setahun lah. Le kening anan. Auba lagi. Ada. Di majong. Wah, sihroa. Gaya ada sandal matuan mak takre beli kaki. Jok kadang yang kui sandal matuan. Sepeda tibi dak bensin sepeda matuan pocot dereng-dereng. Madangki. Jono-jono nih kelek biasa naro matuaro nyoro biasa. Ro nyoro. Jong, genteng masih bocor becakin jong. Allah, mun komantan anyar ya Pak, mun komantan anyar. Becakin ngalaan dawa ibu, Allah, matuan udah setiin nunduk tegala berak neguan dawa, canggolang Pak, Allah, mau enggak antawai canggolang Pak, ongga ke tingkat pertama, ongga ganteng canggolang Pak, terus deh canggolang Pak, canggolang mulu sampai dua. Dua ke atas asat ada toron boleh berapa lagi toron jong anu kak dinto genteng cecer iki betibi ke atas wala sopan mo wandor matua se seneng ro ayo ngalah ada le setahun coba ada le sogaso asat lah tengah lakoh matuan giro nyoro jong genteng bucor jong masih ada jong becakin ada letaknya lekaso Pak lekaso ada ada dek langjang golangan dek dep ngendepan mun perloh matuan tabrak lah
Ada langjang golangan langsung epoongaan dena langsung ngepros ke atas. Ada langjang golangan berkah. Pak, matuan pak, matuan pak, genteng pak, genteng kalaki pak, genteng sero kalaki matuan. Mari dah iya. Ki, aduh jalan ke sero kaso ben. Tambahin biasa. Saya nggak pak jangan baban genteng pak, minggu kerin genteng je dah kayak. La je boba le wakun. Hari re wakun gila wakun kematuan saya nggak nik ke saya ke pembian malai barokah pas emak ke pangeran abek tk guru nik ke pon sekap nika insyaallah barokah mun pon pampak nih kayak laku insyaallah barokah barokah sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala malar manter As'ad Al-Ghazali sareng rajinah kak dinto itu tiyakina judu beris dunia akhirat pasangan sesakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin rabuna ajunan ke kak dinto seesok prepona apa pak tuah barokana mangken toreh tua akin kak dinto areng sareng As'ad Al-Ghazali sareng Marisa Tri Utami tuakin berjamaah marena mun bon mahallul qiyam asalaman ke ajunan tuakin boleh tuakin tuan apa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair mun tak oning bahasa Arab orang cenggeluh barakallahu lak mun lanceng geluh barakallah mun tak oning bahasa Arab kui madurah barokah cokop nika moren tuakin ini salaman ore tuakin nika As'ad Al-Ghazali asareng rajinah Marisa Tri Utami bismillahirrahmanirrahim tore pak areng sareng bismillahirrahmanirrahim barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair Allahumma jma' bainahuma fi khair al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin terbarokatunya akhirat le judu beristunya akhirat sekak dinto pemator manabi bade kecangkolangan kekhilafan dari pemator oda betengka abdinah setor kadeng tak nyayakin dek panggelian para ajunan atau tak nyayakin dek perasaan para ajunan abdina al-fakir anyu ona pangaporah sesobung batesah tor tak mangki bates akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.